mompoi pakutana ripallawangenna topan ritata pak bahasa arai makeda agaro kira-kira sabakna nabacana iya rodenre ayae makedai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pakutanana topan ritata makeda magiro naribaca rahmatan, magi nade naribaca rahmatun iarega rahmatin, tapi magi naribaca rahmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui hikmah maulita rilalena kesempatan malebih ewe untuk lebih barakatna lo nikmai lebih riolok bacangi suratul Fatihah Nabikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiatta iya maneng. Sininna guru-guruta iya purai pak guru ki nania didiki. Nania sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nareko nabita maelo ribicara maega wedi irampe nekia gili-gili nga tanga ispandue. Ternyata tema yang diangkat oleh panitia adalah Rasulullah teladan sejati dalam menebar kasih dan sayang rahmatan lil alamin. Narima kuanna naritu insya Allah untuk pamulewi ceramata rilalenna yewennie engka dua ayat melo irampe. Ia engkai mak jelo ri alek birenna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama makadai Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betuanna de nariutusuko Muhammad sangadina mancaji pamase lori sinina alangi. Berarti berdasarkan ia rodendre ayae ripahangi rimakedanna nabita pamase. Ayat yang kedua di dalam surah Ali Imran maka defong Allah subhanahu wa ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim
Maka defong Allah Ta'ala nama jepunna purari werengi papenya toma tepe rigau engkan nariutusui salase binabi ripallawangenna. Berarti berdasarkan ia rodendre ayae ripahangi rimakedanna nabita pappenyamengi. Upakuli ayat pertama makjelloi rimakedanna nabita pamase. Ayat kedua makjelloi rimakedanna nabita pappenyamengi. Hanya saja engka asilengena ketika Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai rahmat, maka defong Allah Ta'ala lil alamin pamasai lori sinina alange. Nekia ketika Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai nikmat, maka defong Allah Ta'ala alal mu'minin papenya mengi lori tomatepe. Upakuli pamasai lori sinina alange nekia papenya mengi lori tomatepe. Pertanyaan agar rohik mana? Ternyata maka detopan ritata itu memberi isyarat sebagai orang beriman semestinya wekadua ki syukuru. Sebagai orang beriman semestinya wekadua ki syukuru. Sekali nasabak pamase dan sekali nasabak papenyamengi. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pamase lori sinina alangi. Betuanna ada pamase ia engkai natiwi nabita sebenarnya diperuntukkan bagi seluruh alam. Nekia ia wedingel lolongi, ia wedingel penedingi papenyamang poleri pamase ia engkai natiwi nabita ia naritu tomatepe. Sebenarnya rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu diperuntukkan bagi seluruh alam. Tetapi yang bisa merasakan nikmat dari rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad hanyalah orang-orang beriman. Karenanya bisa jadi engkau tahu deneng kanaitai nabita. Engkau tahu deneng kanaitai nabita. Nekia nasaba engka tepuk rilalenna atina nasabari na penedingi ia ropat penyameng engkangenna nabita. Tapi engka tahu pura naita nabita nekia dena penedingi ia ropat penyamenge nasabari wetunna naita nabita dek nasibawai tepuk rifuang Allah Ta'ala. Pada enna Abu Lahab, Abu Jahil, dan abu-abu yang lain. Pura nahita nabita, nekia mereka tidak merasakan nikmat karena ketika melihat Nabi tidak disertai dengan keimanan. Karenanya mudah-mudahan engkau ngetak manang hadir mak depungan di lalan naideweni mencaji wisaba na pedek mencet tepuk tak rifuang Allah Ta'ala. Sebab hanya dengan imanlah kita akan merasakan nikmat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya naronasen nabita tuba limar ra'ani wa amana bi summa tuba liman amana bi walam yarani. Upuk paha tau purai mitaka nama tepe iri aleku tapi liwak piupetna tau matepe iri aleku namun dek nengkanai taka. Karenanya mudah-mudahan engkau manengi tama rilalena ia rodendre golongan.
Hadirin yang dimuliakan Allah, reweki mites pandue rahmatan lil alamin. Taparajeka dampeng mompoi pakutana ripallawangenna topan ritata pak bahasa arai makeda agaro kira-kira sabakna nabacana iya rodenre ayae makedai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pakutanana topan ritata makeda magiro naribaca rahmatan, magi nade naribaca rahmaton iarega rahmatin, tapi magi naribaca rahmatan. Taparajaika dampeng idi purae masih sekolah ara, apalagi nareko pura ki ma pesantren, termasuk pura ki mas sekolah di Darud Dakwah wal Irsyad, biasa ki mak guru riasan i'rabe, pelajaran nahwu dan saraf. Ternyata mak de topan ditata illa rahmatan, magina ribaca rahmatan nasabak telu sabakna. Tiga yaro telu satu ibacai rahmatan nasabak posisinya riasen halun. Yang kedua, ibacai rahmatan nasabak posisinya maf'ulun bihi. Yang ketiga, ibaca rahmatan nasabak posisinya maf'ulun li ajli. Ya ro idi amenge biasa ki bingung agar ya maf'ulun bihi, agar tor ya maf'ulun li ajli. Tafarajeka dampo make dari pena magiro rahmatan ibaca rahmatan nasabak telu sabakna, magina telu sabakna nasabak telu meto hikmana. Agak akatana make dari satu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, de nariutus koe Muhammad sangadinna mancaji pamase lori sininna alange betuanna yaro alena nabita pamasi upakulingi watakalena nabita pamasi. Yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, betuanna yaro natiwi nabita pamasi. Dan yang ketiga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, riutusu inabita untuk mantaraki lolongan pamasiwe. Bahasa ripetna alena pamasi iaro natiwi pamasi nannian taraki lolongan pamasiwe. Upakulingi paima alena pamasi iaro natiwi pamase nannian taraki lolongan pamasewe. Pertanyaan maraga akatana satu, alena nabi tapamase, pribadinya nabi, dirinya nabi adalah rahmat. Pertanyaan tiga dasarna, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Puang Allahu Ta'ala dena pabina sayro menan rupa tawe wa anta fihim, selama engkamu ko Muhammad ripallawangenna. Maka defong Allah Ta'ala selama engkai nabita ripallawangenna umatna, maka Allah tidak akan pernah membinasakan mereka. Yang karena engkau sahabat taparajeka dampe engka sahabat Riyasuf Pangulutta Malik bin Sinan. Engka sahabat Riyasuf Pangulutta Malik bin Sinan. Suatu saat Nabita berbekam. Mak bekam inabita napesu idarana. Selesai Nabita mak bekam noli Pangulutta Malik bin Sinan. Maka dia Nabita Malika alai iya hedaraku naina paloka kol lemai isaliwan. Walhasil Malik bin Sinan
nalani darana nabita nainapa natiwi mesu. Tidak lama kemudian tapa engkain rewo panguluta Malik bin Sinan mangolori nabita. Nama kutane nabita makadae Malike tege mutaro daraku. Makade panguluta Malik bin Sinan surona Allah Ta'ala utaro idaramu rionro dee gagam misengi sangadina iya mi nafuang Allah Ta'ala. Tapa makade nabita tega memang imutaro. Makade Malik bin Sinan syarib tudamaka uinungi daramu. Ternyata Malik bin Sinan nainungi darana nabita. Pertanyaan, magiro Malik bin Sinan nainungi darana nabita? Nasabak nayakini wiyaroden reayai. Maka dafung Allah Ta'ala dena pabinasai rupa tawe selama engkamu koripallawanna gangkana nainungi darana nabita sambil meyakini. Maka damaku kuangeri watak kaleku engkani darana nabita rilalenna tubuku sehingga mustahile napa binasa kafong Allah Ta'ala. Karenanya maka de nabita man khalata dami damahu la tamassuhun nar. Nigi tahu si campur ni daraku si bawa darana mustahile nitu nagesa apin naranaka. Alat birennaro pamasena nabita. Contoh kedua, watak kalena nabita pamase. Engka sahaba riasef panguluta Abu Mahzura. Engka sahaba riasef panguluta Abu Mahzura. Sebelum lanjut kisah Abu Mahzura, engka sedi keunikanna panguluta Abu Mahzura. Aga Yaro Abu Mahzura nareko engka tahu mewai siruntu tuli makutane Abu Mahzura makedamaga ni karebanna yanu nareko yanu yewa siruntu tuli makeda yaro yanu maga ni karebanna Abu Mahzura. Abu Mahzura yewa siruntu yanu nakutanang. Yanu yewa siruntu Abu Mahzura nakutanang. Yang karena masalah sahabat ada apa dengan mereka berdua? Yang karena angka sahabat lo makutana ku panguluta Abu Mahzura. Maka de Abu Mahzura magiro nareko iko yewa siruntu tuli yanu makutana. Nareko iyanu yewa siruntu tuli ikotosi nakutana. Ada apa dengan kalian berdua? Maka dia Abu Mahzura engka sabakna. Maka dia sahabat aga yaro. Maka dia Abu Mahzura sewa wetu tuda ngak sifat telu. Maka dia Abu Mahzura sewa wetu tuda ngak sifat telu. Iga yaro telu Abu Mahzura Abu Hurairah si bawayanu. Apa kulingi? Abu Mahzura Abu Hurairah si bawayanu. Tidak lama kemudian tapa engkai nabita pole mak bereselen. Selesai mak bereselen nabita tapa makede nabita inna akhirakum mautan finnar. Nama jepun nakak dimondrie mate pole ri iko telue. Kak dimondrie mate poleri iko telue finnar ijami ngitamak ranaka. Wah, masih lengi sahabat. Nah sebab biasanya nabita jamina masuk surga. Tapi tak pamaknya nabita yang paling terakhir meninggal di antara kalian bertiga masuk neraka. Maka de Abu Mahzura iya naro sabak na tuli waktu tanangi karebanna yanu. Nah sabak mati ni Abu Hurairah. Berarti sifat dua mana? Oleh karenanya tuli makutana ka engkamu pigayanu. Nasabak nareko engkamu pianu berarti masih ada harapan. Tapi nareko mate nianu berarti iya na tumacilaka. Na akuasan na fungala ta'ala yoloi mate Abu Mahzura nayanu. Berarti yang masuk neraka iya naritu yanu.
Pertanyaan, iga ya royano. Wakulingi, iga ya royano. Ternyata make de topan ritata sengaja irahasiakan asena iya royano sebagai isyarat maka dade na wedi icurita atunangan na padat dari pancaji. Nah apa naje ya apa saya ini kalaman na turu pusat nama curita. Nah sebab masih pak metos sedih. Taparajeka dapat itu isyarat bahwa betapa tidak bolehnya membicarakan aibnya orang lain. Rewaki di Abu Mahzura. Iya ro Abu Mahzura nareko macukurui maka lalai modele gemena. Iya ro Abu Mahzura ku macukurui maka lalai modele gemena. Nasabaku macukurui ulu imondin nami tulina cukuru. Denang kana cukuru yoloe. Gangkana maponco imondrie gondro yoloe. Bahkan menurut riwayat iaro Abu Mahzura kutudangi nana bukai patutukna ulunna tak denna iaro gemakna yoloe na rapi tanah. Lampir naro gemakna gangkana masih sahabae nama kutana ri Abu Mahzura maka dae Abu Mahzura magi napa kur modele na gemakmu maponco imondri gondro yolo aja ta bayangkan ni modele na. Ternyata maka de Abu Mahzura engka sabakna aga yaro maka de Abu Mahzura wetukku mula-mula tamak selen upuadai dua kalimat syahadat riolona nabita nama teruka ngajello nabita mancaji pak banna Masjidil Haram. Nah ternyata ia ruwetue na capu-capui uluku nabita gangkan nama teruka mania gemek purai na capu-capu nabita de umaelo cukurui nasabak de nama elo palenya i bate pasapunna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untunna nabita de na capu manengi ulunna. Pertanyaan, magiro Abu Mahzura nade nama elo cukur igem yolona nasabade nama elo palenya ibate pasapunna nabita nasabak nayakini wi maka da iya robate pasapunna nabita bate limanna nabita pamase pole rifwa Allah Ta'ala. Tapi idik makukuangen oleh di makutanan jadi maga ni idik nabi ni gaga nabita berlaku mupa gaya rodenre aya maka dade narifa binasa rifong Allah Ta'ala wa anta fihim selama angka koripallawanganna taparajeka dampo maka de topan rita tapat tafsirewe secara fisik de igaga nabi taripallawanganna umatna tapi secara ruhiyah sumangatna nabita wadini hadir ripallawanganna umatna wakulingi watakkalena nabita memang de nigaga hadir ripallawanganna umatna nekia sumangatna nabita ruhaniyana nabita insyaallah wadini hadir sibawawi umatna. Pertanyaan kapan itu maka de nabita mamin ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Maka dia Nabi tade gaga tahu mak beresallam rialeku sangadina pareo inyawaku fong Allah Ta'ala gangkanna ubali beresallenna tau mak beresalleng rialeku aga betuang kumas salawaki nan nia mak beresallengi lori nabita sitongenna engke tu hadir sumangatna nabita bali beresellenna umatna yana tu dendre waktu nai baca barasanji pada tetongi baca asyaraka yar asyaraka kasidah menyambut kedatangan Rasulullah tapi tengerangi dendre sebelum ibaca asyaraka engka tu dendre muka di mana agar muka di mana dendre asyaraka. Ya Nabi salam alaika
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salamun alaika. Nabinna fong Allah Ta'ala assalamar lauriyalemu. Ya Rasul salamun alaika. Surona fong Allah Ta'ala assalamar lauriyalemu. Ya Habib salamun alaika. Toripojinna fong Allah Ta'ala assalamar lauriyalemu. Salawatullahi alaika. Pamasena fong Allah Ta'ala lauriyalemu. Bu, sengaja woli, pangkamak bicara. Tahu raja kadang pengelo kamak tanah. Kumakedaka assalamaran lorialemu. Kira-kira mabele garo macawe i. Bakuni kumakedaka assalamaran lorialemu. Kira-kira mabele garo macawe i. Macawe i. Engkai garo dei. Engkai. Nah sabaku dei makke de lorialena. Tapi makke de lorialemu yang karena makke di topan ditata huruf kepe, huruf kaf kepe, ya engkai riwerekada salamun alaika, riasengi kaful mukhatab. Huruf kaf yang menunjukkan lawan bicara, yang berarti yang diajak berbicara hadir di depannya orang yang berbicara. Yang itu sabana kumat tahiyaki mak bereselek itu di nabita. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum alaikum nabinna fungala ta'ala. Maka di topan ditata kuta baca ya roh ajak tabaca bawah ni. Maka di topan ditata kuta baca ya roh assalamu alaika ayyuhan nabi ajak tabaca bawah ni. Tapi tarasakan ngiri lalenna atita ahaderekenna nabita baliwi bereseleta. Maka itu berarti untuk merasakan kehadiran Nabi Muhammad, kuncinya ia naritu tatar mega salawata lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia nahedendre maka dawata kalena nabita pamase. Yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De nariutus sukoe Muhammad sangadinna mancagi pamase betuana ada ia ronatiwi nabita pamase. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran kasih sayang. Yanes panduewe teladan sejati dalam menebar kasih sayang. Betuana ada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran rahmat yang membawa kedamaian dan kasih sayang di tengah masyarakat. Karenanya taparajeka dan kalau ada orang yang menyampaikan agama namun ternyata menebar kebencian, memecah belah umat, merusak persatuan, sebenarnya dia sangat jauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taparajeka dan ulangi contoh. Sewa waktu tudangi nabita si bawa sahabatna di dalam masjid. Tapa engka Arabion pole. Ya senge Arabion arak pak bulu. Ia bahasa Arabna ara dua. Ria senge Arabi si bawa Arabi. Kumakedai Arabi arak kota ya roh. Tapi kumakedai Arabi arak pak bulu ya roh. Ternyata ia roh engkai pole Arabi. Berarti arak pak bulu ya roh pole. Materuk tamak di dalam masjid nai napa mas sempaja sunnah duan rakam. Selesai mas sempaja sunnah baca pak doangan.
Nariwetun nak baca pak doangan malopo sadana. Gangkana ya ropak doangan na rieng kali ngari nabita. Nekia wetun nak baca pak doangan maselengi nabita mengkalinge pak doangan na. Pertanyaan, magi na maselen nabita nasabak pak doangan na ya arak pak bulu lain dari yang lain. Pertanyaan, agama itu pak doangan na maka de pak doangan na ya roden ri arak pak bulu Allahumma arhamni wa Muhammadan puat tamaseika nan niya tamaseitoi nabita wala tarham ma'ana ahadan nan niya ajak lalu nagaga tolait tamasei. Maka lalu itu apa doangan maka de pak doangan na puang tamaseika nan niya tamaseitoi nabita na ajak lalu nagaga tolait tamasei. Masih nabita na inaparyoli maka nabita ya fulan adepe kumai sisen nama depe tapa make de nabita iya tupak doangemu na cikeri anu masagenai aga sabana pamasena fongala ta'ala liwa sagenana magi mu cikeri i komisi bawa iya ternyata selesai ipang ngajari iya rodendre arak pak bulu tapa masih ke iteme pada lek baru kapan iya dendwe mende di pak barasanya taperola kasih ditamak WC atau pelari kak mesu pada jeka dampak ternyata selesai ipang ngajari tapa masih ke iteme walhasil tetong iya rodendre arak pak bulu na inapa joka laurisiku nama siji si senana rapi siku nama siji materuk temeri lalam masiji. Maka tetong mana sahabat macai engkatona sahabat elok lepai naulena temeri lalam masiji. Tapi pertanyaan aga nagau na nabi tayarawatu kunihe ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ajaran kasih sayang. Macai mana sahabat pertanyaan ada gaul na nabita ternyata make de nabita dauhu taruni olo teme make de nabita taruni olo teme aga sabana nasabak desa dinari ulek bayangkan na rekomat tengangi teme na tapi tetek cekona yang kana make de nabita dauhu taruni olo teme wahariku ala bolihi sajlam mimma lokano mala uwai sifante na inapabolo itemena nasaba uwai sifantenge fa innakum tub'asuna muyassirin karena kalian diutus memberi kemudahan walam tub'asu muassirin kalian tidak diutus untuk memberi kesulitan. Pertanyaan magiro nabita dek nama cai mana nih sahabat ternyata maka de topan ditata macai sahabat wajar de nama cai nabita wajar tuh tapi mengapa sahabat marah nabi tidak marah maka de topan ditata nasaba iya ronaitai nabita sisalai naitai sahabat aga betuana macai sahabat nasaba kesalahan nani tahu naita temeri dalam masjid jangan nama macai dan wajar kalau marah naulena engkau tahu temeri dalam masjid karenanya wajar kalau marah tapi magi nabi tadi nama macai nasaba iya ronaita nabi tania kesalahan na tahu tetapi ia ronaita nabita iga tahu mebu kesalahan aga betuana ia rotau temeri dalam masjid arak pak bulu tomadodo pengalaman yang karena wedi jaji dek nai sengi makeda kesalahan balik na jamai
Jadi narekok napakuli dendre ibu sekca maka data wajah ipajaka wajar. Wajar. Tapi Nabi ternyata dia nama cai. Nasabak Nabi tidak hanya melihat kesalahan, tapi Nabi melihat siapa yang melakukan kesalahan. Ternyata arak pak bulu tomadodo pengalamannya bisa jadi dek nesengi maka ada kesalahan balik najamai. Ia tona roiya kumat cerah maka natapa engkau tahu mak bicara insya Allah dek matu umacai. Nasabah upahangi maka daya roto mak bicara arak pak bulu ya roh. Hadirin yang dimuliakan Allah, iya nahe Nabi membawa rahmat pamase natiwirengi Nabi ta. Oleh karenanya itu memberi isyarat, jalankanlah ajaran agama ini penuh rahmat, karena memang agama ini membawa kedamaian dan kasih sayang. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, alena Nabi tapamase, iarona tiwi Nabi tapamase, nenian antara ki Nabi talolongan ngipamase. Aga betuanna itu memberi isyarat, kuelo ki salama, obakulingi, kuelo ki salama, kuelo ki lolonga pamase, se di kuncina. Aga yaro ittiba'ur rasul akacoe ki nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagai penutup engka kesimpulan elok orang peangan. Maka dari ku elok ki salama akacoe ki. Tapi ku elok ki malek di akiade ki. Wakulingi ku elok ki salama akacoe ki. Tapi ku elok ki malek di akiade ki. Aga betuana. Wedi jaji engkau tahu makacoe ne kia makura pangaderen. Insya Allah selama najamai selamat nih. Tetapi tidak semua yang mengerjakan agama itu mulia. Nasabah iya panawet bin malek bi nareko makiade jamai agamai. Walangi contoh. Orwane mas sempajang. Ternyata utun nama sempajang ia hela pengorwane macam cambik ni bawa baju dalam. Nah apa mas sulara lepis pada sulara na ketua panitia. Nah sabak macenek na lo molu na paku runtuk ketua panitia mas sulara lepis. Dan karena malah kesimpulan maka dah betul-betul ketua panitia serius mengurus acara dan karena dek kasih na sempat malipa mas sulara lepis makteru untuk memastikan acara ini berjalan dengan baik. Tamaraje kak dampeng orwane mas sempaja macam cambi nenapa mas sulara lepis. Pertanyaan esagaro kira-kira sempajana macam cambi nama sulara lepis esa to deh esa magina esa nasabak tatutu ni urekna orwane mapamula posi letu utu. Berarti ku macam cambi ina masulara lepis tatutu ni urekna. Bahkan engkau lalu pendapat maka da urekna orwane dena pamula posi letu utu. Tapi urekna orwane sewa ia engkai ripallawanganna posi nana utuna. Aga yaro berarti nareko macam cambi nama sulara lepis insya Allah asani sempajan. Tapi matu kusubui lokaki mak bere jama ku masih jie natapa engka tonget jamaah pole makuro modelena insya Allah esa sempajak bere jamakna.
Tapi kemungkinan besar engka jamaah mete di dalam ngati makeda malase kapa. Aga sababna najamai agamai dek nasi bawai pangaderen. Ulangi contoh. Puraka mapang ngaji di pesantren tak mangkoso. Nasaba iya kuka pesantren dede imangkoso monro. Tabarajeka dampeng matenganga mapang ngaji kulit baka yolona anak-anak tak makun raya. Matenganga mapang ngaji tanpa masolang isak daku. Walhasil upodangi anak-anak tak. Maka dakakna tolong ambilkan air minum. Nasabak masolang isak dae. Tapa engka nasalah sedi anak-anak lari mesuk lo sapa uai. Tidak lama kemudian engka ni romai pole tiwi uai si botolo dengan merek Le Minerale. Utanemi maka dakakna kenapa Le Minerale? Nabali maka da anu ustaz sengaja Le Minerale karena Le Minerale ada manis-manisnya. Nekia ternyata ia hedendre lapunganana dek na langsung naserahkan ia ro uai si botoloe. Tapi sapa ilet biriolo penne-penne. Engka mani penne-penne naruntu, nainapa napatadani riase na penne-penne, nainapa nataro rioloku. Si tongenna madeceng upahanna gauna ya helapunganana. Tapi sengaja kak makutana, maka dakakna, kenapa ambil piring? Padahal saya suruh ambil air. Maka dakak magina malah ko penne. Nau suruh ko malah uai. Ternyata mappe bali iya helapunganana, maripo pappe balinna. Dua mi ada napau, iya ro lagi mak bahasa arai. Tapi si senaweng kalinya pape balina kerek bulu-buluku nataro. Aga sabakna. Nasabak wetuku makutana makedakakna. Magina mala ko penne. Nausuro ko mala uai. Ternyata mape bali makedata diban wa ta'ziman. Makiade nenia mapakalek bihi. Yang karena weng kalingana ya pape balina materu upu adam makedakakna. Jaga itu, pelihara itu, karena yang hilang hari ini bukan ilmu, tapi yang hilang hari ini adalah adab dan akhlakul karimah. Pertanyaan, salahkah ia rodendre lapunganana, nareko materu naserahkan uai si botoloe? Dek nasalah nasabak yang metoro parentai. Nareko materu naserahkan uai si botoloe berarti najamani parentai. Tapi sepakat ki maka damalek bi gau nalapunganana nasabak najamai parentai nasi bawai pangaderen. Iya nahe. Kuelo ki salama akka cuek ki. Tapi kuelo ki malek bi akke ade ki. Dan inilah misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Mama deni roka paceramai. Sebab mabela-bela kampuna paceramai. Insyaallah pesona ahak mangoloe rewe kak pemet di kecamatan Matirobulu. Dua masjid pesona ahak mangoloe. Pura Loro Nurul Huda Pairo. Nurul Huda Pairo. Kemudian wenina asene ku desa Panandrang. Insyaallah jadi kecamatan Matirobulu ihe 5 ngeson ketelu ka hadir di masjid kita. Karenanya tafarajeka dampung upak gangkan ni roka pang ceramata di lalenai wenni. Nasabak waktu orang ni jamaah matu sona aha ya tomaro hadir wenni. Makulingame ceramah apa makeda ustaz siaran ulang. Nekia tawarajeka dampus sebagai penutup. Upakasai dendre. Pakasai dek gaga natiwi nadukta sangadina pamasi. Artinya apa? Apapun yang disampaikan oleh Nabi parelui riatekaken, parelui diyakini, agi-agi nasuruan Nabi tak pasti pamasi.
Tapara jeka dampeng termasuk makamajak seke pamas itu ya roh. Asaba Bu, engka dua sipa samana elok pada tepuna. Aga ya roh, pertama seke, yang kedua reke. Tanya seke, seke si bawah reke. Aga betuana ku ipak diboleh sipak kacoai malomo mesuk seke. Tapi nareko ipak diboleh sipak seke mabiasa mompok reke. Cuma yang menjadi pertanyaan, iagai carana nama lomo kik mak bere. Taparajeka dampung marenu kak mengkalinge rodendre laporanna ketua Basnas. Nasabah alhamdulillah bandingkan nih galunna pinrang si bawa galunna baru yakinnya makeda malowangi galunna pinrang ibandingkan nih galunna baru. Yakinnya sumber daya alam yang ada di Pinrang waselik resona Pak Banue di Pinrang lek di maegai naya waselik resona to berue. Nah alhamdulillah syukur kami kalinya dia ada laporan ketua Basnas nasabak lebih nih 5 miliar na tarima. Ia namua baru nape 24 miliar. Wakuling malowangi galon na pinrang mega toa selek na Pak Banue ku pinrang ibandingkan iberu alhamdulillah mega ni seket na pinrang engkana 5 miliar ia namua beru nape 24 miliar agak betul ya lebih malowangi itu galuta tapara jeka dampeng. Bagaimana caranya barak kuaga wet dingin malomo mak bere? Tapara jeka dampeng. Maka dari topan ritata. Ku elok ki malomo mak bere. Engkalalo ki pusipa i sipak na tukang parkir i. Pertanyaan, maga sipak na tukang parkir Iya tukang parkir maega otona dek na sombong. Ya la otona tase digangkan na capu deton kana macai. Yang penting ya lemu dua sebu. Pertanyaan, magiro tukang parkir dek na sombo detona macai. Nasaba yaro tukang parkir madecen na pahana makedayaro otoe tania otona. Tapi titipan na punai oto. Aga betuanna selama engka ki sadari wiri makedana yaro anu engkai risese tak sitongan natania apun nangeta. Tapi taro-tarona mi fong Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya selama fong Allah ta'ala suruh ki semestinya dena wedi mereka untuk pesui. Nah sabak tania anuta. Oleh karenanya engkau pak doangan rampe makeda Allahumma ja'alid dunya fi yadayya wa la taj'alid dunya fi qalbi. Puang tataro ilino rilalenna perkeku letakkan dunia di dalam genggamanku ajak lalu taputama ilino rilalenna atiku. Agak sabakna kalau dunia dalam genggaman kita yang mengatur dunia. Tapi kapan dunia masuk ke dalam hati, bisa jadi kita yang diatur oleh dunia. Yang karena makede arae laisa minal muskilah antakuna safinatu alal ma walakinna minal muskilah ayyakuna al ma'u ala safina. Tanyamatu persoalan nareko engkalopi riasekna uwewe. Yang itu menjadi persoalan kumendre ni uwewe riasekna lopi. Tania persoalan nareko engkalo piriasekna uwewe yang itu menjadi persoalan kumendre ni uwewe riasekna lopie. Tania ma persoalan nareko engka tomatopo tuori lalenna lino yang itu menjadi persoalan nareko lino tuoni lalenna tina tomatopo.
Dan bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa kita yang mengatur dunia, bukan dunia yang mengatur kita. Tapalomoini kita untuk pesui sekena warang parata. Karenanya insya Allah selama engkau yakini maka dana tiwi nabi tapamase, maka kita akan sadar apapun yang kita keluarkan insya Allah lebih maege matu pasulena pole rifuang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, baru nape 24 miliar. Ya. Sengaja pak kuliah mudah-mudahan ini topin range isal isengnya leta. Saya kira Mama Deni ro ceramata di galen na yoni mamuare napak barakat mana ngipong Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik abna'ana wa banatina. Allahumma barik abna'ana wa banatina waj'alhum fi amanika wa dhamanik wahfazhum bihifdzika ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamizana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wa ahli syarri wa dhair. Allahumma wafiqna wa iyyahum li ta'atik warzuqna birrahum ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al abna'a darid da'wati wal irsyadi min ibadika salihin wa awliyaika al-muqarrabin wa asfiyaika al-mukhlasin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.